Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatal lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna ieu wanni maka duae. Mudah-mudahan idi manenge angkaki napa baraka pengallahu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberkahi oleh Allah? Karena kita berada di tempat yang penuh berkah. Ya narito kokirilalna masigina pengallahu Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberkahi oleh Allah? Karena kita berada pada malam yang penuh berkah. Wanni ulan Ramalang. Kenapa kita diberkahi oleh Allah? Nasabai di manange angka kioko rilalanna ulam mak barakakna pengallahu Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terdalu pewi kiringangi lauri alim alabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapana pengallahu Subhanahu wa taala. Rilalanna iya wanniwe tumutamana riwanni maka duana ompona ulan Ramalang. Insyaallah mudah-mudahan idik manange betul-betul ilolongan ibarakana pengallahu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan idik manange betul-betul ilolongan adam penna pengallahu Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan idik manange betul-betul napas salamat ki pengallahu Subhanahu wa taala oleh riapi rana kapacalanna pengallahu Subhanahu wa taala. Makana di nagaga pada-pada, di nagaga pada-pada keberuntungan yang kemanang ilolongan idiye, terutama idi atamatapak na pengallahu Subhanahu wa taala. Angkane na wiringi umur pengallahu Subhanahu wa taala. Rapiwi ulama barakah na pengallahu Subhanahu wa taala. Rapiwi ulang adam panna pengallahu Subhanahu wa taala. Rapi ulang iyang kay nonroye ipas salama rupa tauhid pole riapi rana kapacalan na pengallahu Subhanahu wa taala. Sehingga narampiwi Nabi sallallahu alaihi wasallam de nagaga pada acilakang nalolongang risesena rupa tauhid yang kerapi engi ulama barakana pong Allah Ta'ala na di manasi kalica na lolongang ibarakana ulan Ramalang.
yang kengi rapi ulang adam panna pengallahu subhanahu wa ta'ala nade manaha sikalica mapacci dosana napaku adam panna ulan ramalang yang kengi lolongangi ulang pammasina pengallahu subhanahu wa ta'ala nade manaha na lolongangi pammasina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Babu, jangan sampai ada orang yang mengatakan, ya Allah, saya rindu kepada bulan Ramadan ya Allah. Wattunna ular Rajab, wattunna ular Sa'ban. Senantiasa berdoa puang, teweringi puang, umur malampi atamu parapi ulama barakata. Puang teweringi puang, umur malampi atata puang narapi ulang adam peta puang. Malada modani ulan ramalang. Nekia ulan ramalangi de daningi rialina narima kuanna naro idi manenge pada malam kedua ini aga pada melo ipakasingi idi rilalanna iye waniwe ia naritu nomor sidi ipakasingi winiata idi atamatapa na pengallahu subhanahu wa ta'ala siulong polong rilalanna ulan ramalang ipakasingi winiata idi siolong polong rilalanna ulan ramalang. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah majepu tungka sininna amala tagatungi pole rinia natasi di rupa tahu nareko makanja ini makanja tu ya malai ya namu nariko sale ni majepu salatiwi amalai jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya aja tahirang nariko engka tahu amalakna biasa-biasa mi irita mabicu mi irita nekia luar biasa risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala magina luar biasa nasaba makanjai niatna aja muhera narekon katau amalana luar biasa irita liwa lopona irita nekia mabicu risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala magi degaga pasabarang sangadinna niakna si mata-mata narima kuanna naruidi atamata na pengallahu subhanahu wa ta'ala mapamulai wanni makaduanna umpona ulan ramalang loni mai nari pakasingiwi niata papolewi pakasiwi yang kai rilalanna ulan ramalang baik pakasiwi yang wajib maupun pakasiwi yang sunnah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pabu kangkana makade Nabi sallallahu alaihi wasallam mampariha bidukhuli Ramadan nigi tahu Mario marennu takapewi ulan ramalang majepuye tu tawe lolongangi barakana ulan ramalang majepuye tu tawe iputame rilal surga pammasena pengallahu subhanahu wa ta'ala nekia reuran nunna rupa tawe waddi jaji madu parupang reuran nunna rupa tawe waddi jaji madu parupang angka tahu Mario tama ulan ramalang magina Mario alhamdulillah Pak Ustaz ulan ramalang maka ega es buah-buahan angka tahu Mario ulan ramalang alhamdulillah magina Mario waddi jaji biasa dena ulan ramalang dena bebas makwe ulan ramalang bebas si masu si gandeng-gandeng mau motor waddi jaji angka tahu Mario ulan ramalang magina Maria ulan ramalang alhamdulillah mega andre ya jamaah yang dimuliakan Allah neke nigi tahu riuran nunna
mulai ulan ramalang nasaba si mata-mata melo lalungi rio na pong Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah yana nakanna Nabi sallallahu alaihi wasallam mampariha bidukuli Ramadan nigi mario marannu mulai ulan ramalang insyaallah iputame rila la surga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ko mapako tu pale Pak Ustaz to mario bawan na pale aja na tolo matarawe aja na tolo masempa aja de maka de mat ulan ramalangi na balli ma iye mario sining umasalam malabikang yang keria masegri pong Allah subhanahu wa ta'ala sininna pakkasiwiange yang ke ipapole riwat tutuo terilino de gaga mula-mula ipakasingiwi sangadinna niya ay si mata-mata lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala pamula sampajange mapamula sekae mapamula pasidakae mapamula sumbangange mapamula haji mapamula umrahe mapamula baca Al-Qurange mapamula masikire degaga mula-mula ipakasingiwi niya ay mapasi mata-mata lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aja tahira ko ang kataw masempajang ya kung kato masempajang puri nakade ke itanaka Allah Epa sih gangka nama dari makuling ya katalu Allah wadi jaji ni ngeramu pi manuk na de panang kana panre na pono si pemang na pendre si Allah ni ngeraka parusandalana ada dena wadingi pasal atau ngapakor modele namagay mereka ini berusaha pakasingi winiana selumpul makasiwir pong Allah subhanahu wa ta'ala maka da apo kitu ini biasa aga nejin na mitala dan nayakay niya jerubaw napi panuoy to nga sayakay napi pano tapi pakata na yero paringarangi madari ditawi madari meta napi pakata pada tosik di jaringan napi sapa jaringan loading mo pisah pajaringan. Magi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nasabah itu peringaran na rupa tahu edena pada yaitu peringaran na rupa tahu edena pada-padamu itu HPW dena pada kecepatan na tasedia HP angka HP 4G angka HP 3G angka HP 5G ya angka HP sikat gigi ya dena pada mana kecepatannya nasabah naupan idi rupa tawe melo manangi pada manangi pada manangi kecepatannya paringarata pada ta idi rupa tahu angka na tahu mesa manrasa kasi manrasa ni kapar otomotoy pakkadang manrasa ni aga senda nasabah magay mereka berusaha pikku carana na pakasingi winiana maka siweri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aja nih mu cewek-cewek mana Allah depa dari kamakor biasa tomotoy magai dia berusaha pakasingi wi niatna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mapakoniro yetona na idi pakarallu ye nasaba magai naupan ye ni edena makasing naupan ini ada makasing maka macio mana ngilengi pakasiwengi de makasing ini yang pertama perlu pada ipakasingi widi riga angkata siulumpolong ulan ramalang sirikuamengi betul-betul ulan ramalang ilolongangi barakakna betul-betul ulan ramalang ilolongangi adam pena betul-betul ulan ramalang ilolongangi pangmasina ia naritu nomor di ipakasingi wini nomor dua ulan ramalang loni memonrei mak guru ulan ramalang loni memonrei mak guru iya malapi-lapi apalana kesempatan yon rewi ulan ramalang yon rewi mak guru iya kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun
Qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wahai Muhammad, pada ga tahu ke pak disengange si bawa tu de nak ke pak disengang. Pada ga tahu angkai pak disenganna si bawa tu de ga pak disenganna. Gangkan alhamdulillah. Fasilitas nameringi nange denre majelis ta'lim. Fasilitas nameringi majelis ta'lim. Di antaranya yero melo emak guru mengaji loni me. Ya. Kebetulan alena mapa guru luar biasa bacaanna. Taratekna bacaanna, makharijul hurufna bacaanna, tepu-tepunna, sifat-sifatna, lampi-lampina, neiro marik jingidiro. Kemak guru ki de nerisa malampe kege momponco. Madari maponco i palamperi, madari malampe i pamoncoki. Tapa maka deni matu ini menipu misangi nekom niria. Pakacarana na deta melo maguru. Iya. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tarikan ilal jannah. Nigi tahu salewi bola tudanganna najok kama guru sedia guruang sahhalallahu tarikan ilal jannah ilumungangi ripong Allah subhanahu wa ta'ala mutamewi rilala surga pammasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Pabu labbi rammoy na cacawe kitawe okorilino labbi rammoy na cacawe kitawe okorilino na sabak matoa meninapa melo mak guru mengaji na sabak matoa meninapa melo ki mak guru mengaji labbi rammoy yero na cacawe kita we kurilino na sabak matua maninapa ki maguru mengaji daripada matu okko ki asri mundrina pong Allah Ta'ala okko ki rilalaki buru na cairi ki maleka mungkar dan nakir na sabak watutta tu rilino de nangka tamangaji de nama digaga makalipu ki aliprasena a barasena ba tarasena ta jindrasena ja Tadwara senatan, tadwara awanating, tadwara panatung, tantintung. Dan berigaga. Iqra'ul Quran. Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabihi. Bacai aku range majepu bacaan aku range mancaji syafaat rias sirimun rina pengallahu subhanahu wa ta'ala de nagaga pada bacaan ya weddingi pasalama imati rupa tawe rias sirimun rina pengallahu subhanahu wa ta'ala ya naritu bacaan aku rang malabi na pengallahu subhanahu wa ta'ala sining toma-toma malabikang sura-sura malabikang yang kaya masih wirpang Allah subhanahu wa ta'ala. Mama deni ye wani makaduae yene duae pakasingi wi bateta pakasingi wi mancaji bokong matu moloi ulan ramalang siolong polong rilan ulan ramalang aga nanangi nomor sedi pakasingi wi niata. Nomor 2 onrewi ulan ramalang ya naritu onroi mak guru yeru biasa dia nang kanalo mak birjajama launi me ulan ramalang nato mak guru mak birjama yeru biasa dia nang kanapa bukan apandre launi me ulan ramalang to mak guru mak pandre yeru biasa watuna ulan ramalang dia nang kana mecawa-cawa launi me rilalanna ulan ramalang to mecawa-cawa na lauri padatta rupatau insyaallah yene waniwe bokotta ye mancaji bokong siolong polong rilalan na ulan ramalang yana tur nomor siddi pakasingi winiata nomor 2 aja gaga ki paja tambah-tambewi pak disengeta terutama pak diseng agamata de gaga parelo doang rilalan na akurange de na paja turilo tambayang yana ritu parelo dangenna atambangenna pak disengange Rabbi sidani ilman
warzuqni fahman. Rabbi sidni ilman, puang tambayang puang pagisangan nan ni apa pahangan rilalana agamata. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nariko nawin mukipung Allah Subhanahu wa taala. Sunga malampe nan ni umuru kwetopa disi-disingan. Insyaallah isambungi wipemang ceramata ri subuh insyaallah. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.